kaznu za prebrzu vožnju. Evo. Duh! Spuki, moraš prestati s tim glupostima. Okej, Kasper, žao mi je. Daj ruku. Prestani, Spuki, prestani! Moram ga naučiti lekciju. Wow, požarni alarm! A sada, Spuki, obećaj mi da više nikad nećeš gnjaviti ljude. Obećavam, Kasper. Daj ruku. Hehehehe, 1. april, Spuki! Hehehehe. Odri, stvoriteljica kiše. Joj, kad bi bar prestala padati kiša pa da se mogu vani igrati. Kad bar kiša nikad više ne bi padala. 107. dan suše. Rijeka Mississippi. Slapovi Nijagare. Vode! Poslao me Joe. Okej. Jadno moje cvijeće. Vode! Vode! Vode!
kriva, Audrey, ti si to poželjela. Ja, ali nisam mislila ništa loše. Ako želiš imati vode, moraš zamoliti kišnog čovjeka da ti oprosti. Ali gdje on živi? Pođi sa mnom. Ovo je zemlja kišnog čovjeka. Super. Au, pa on ima jako puno vode. Gle, to je mala Audrey. Da kiša ne pada, da kiša ne pada, jel? Brišite kapi, sve ste uprskale. Odjel za kišu. Izvoli, Audrey, treba će ti kišobran. Ovdje svašta pada. Padaju mačke i psi. Ovdje padaju vile, isto. Eno velikog šefa, Audrey, kišni čovjek. Prekrasno cvijeće. Gospodine kišni čovjek, To si ti. žao mi je što sam to zaželjela. Želja. Ostaje želja. Ispričaj mu o svom jadnom cvijeću. Ali gospodin kišni čovjek, moj cvijeće treba vodu. Samo pogledaj na livadu. Nema narcisa. Polegle su. Narcisi. O, kako je teško. Bez cvijeća. Bez drveća. O, kako je sve golo. I sivo. I crno. Bez boja. O, sviđa mi se taj kišni čovjek. Mala parada. Ovo je kraljevstvo. U kraljevskoj palači živi neoženjen kralj, a ovdje živi narod. 105 sretno oženjenih parova. Sve su to ljudi koje spojio Monsieur Renoir, službeni ženidbeni posrednik kraljevstva. Svakog jutra točno u 7. Velika procesija izlazi iz palače. Prvo kralj. Potom ministar obrane. Tajnik državnog blaga. Predstavnik motornih vozila. Zrakoplovstva. I sve tako dalje prema tome kako je tko rangiran u društvu. U točno 7 sati i 3 minute ova procesija prolazi pokraj kuće gospodina Renoira. I nakon toga je parada gotova. Odurna parada! Idioti! Stalno mi ostavljaju smeđe pred vratima! Kako to mogu? I tako dobri ljudi noću dobro spavaju, sa osmijehom na licu. Posve su mirni jer znaju da će drugi dan ujutro biti održana još jedna parada točno u 7 sati.
Ovako ugledan čovjek kao ja ne bi smio mesti smeće. Oui, To je ponižavajuće. oui. Hajde ti. Budalo, ja, moi, no. Molim, tako da ljudima sređujem brakove, ako cijeli dan moram čistiti smeće, dosta! Sada mi je zbilja dosta. Odlazim u ministarstvo za parade. Monsieur, moram se podužiti. Svakog jutra točno u 7. Ratatatam, 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 tam, taram, taram, ide kralj. Ratatatam, premijer. Ratatatam, 3 ministri. Ratatatam, vojska. Ratatatam, mornari. Taram, 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 smetlari. Tum, suf. Prljavo. Odurno. Bravo, bravo, izvrstan nastup, monsieur Renoir. A što se tiče smeća, morate se obratiti ministarstvu čistoće. Svako jutro u 7. Ratatatam, ratatatam, ratatatatam, ide kralj. Tatatatam, premijer, papara, 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 svi ministri, pum, pum, vojska, rapapam, mornari, papam, papam, i smetlari. Bum, plaf, plavo, odurno. Monsieur Renoir, ruparea cesti je uzrok tome što smeće ispada pred vašom kućom. Zato morate otići ministarstvu za rupave ceste. Ratatatam, ratatatam, ratatatatatatam. Ide kralj, rantaram, premijer, parapapam, svi ministri, pam, pam, ratatatam, vojska, papapapam, morari, papapapapam, smetlari, bum, flaf, prljavo, odvratno. Monsieur Renoir, ovdje nigdje ne piše da u vašoj ulici postoji neka rupa. Sad piše. Monsieur, ta rupa na cesti je li velika? Nije, mala je. Odgovor je jednostavan. Ne! Odbit ćete ratnika s odličjem? Ratnika s odličjem? Borio sam se 86. Bio sam u svim mogućim bitkama, kao što vidite. Pogledajte. Moramo nešto poduzeti za ratnika s odličjima. Rupa na cesti sad će biti popravljena. Oštećenje 3 metra od sjevernog, 1 metar od južnog ruba. Površina za ispuniti. Omjer 3:1. Monsieur Renoir, veoma ste sretni. Dajte da vas izljubim. U vašoj ulici nema rupe. Službeno je to samo obično uleknuće, ništa se tu ne treba popravljati. Ta glupa rupa, je li popravljena? To nije rupa. Samo malo uleknuće. Evo, službeni dokument. Budalo, idiot, stupid, ne comprends pas. Dosta! Ovoga puta idem do samoga vrha. Monsieur Renoir, posrednik za ženitbu. Merci, 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 merci. Ustanite, monsieur Renoir. Vaše veličanstvo, kao službeni posrednik za ženitbu. Dugo sam nastojao pronaći vam ženu. Oui? Napokon sam pronašao ženu. Oh? Američku glumicu. To je sada moda. Svi kraljevi vjenčaju se sa filmskim zvijezdama. Ona izgleda perfektno, moj kralju. Potpišite ugovor? Potpisat ću. Samo trenutak, vaše veličanstvo. Kad se sutra ujutro na paradi pojavi vaša prekrasna filmska zvijezda, reći će vam bok, jer ima otrcano kraljevstvo. Odrecano kraljevstvo? Pa da, eto, gospodin kralj vidjet će rupu na cesti ispred moja kuća. Ja ću to srediti. Voila! I tako